Умращыне жыл уявидада вырым канмалы күнзем, чываш пашал шылдер инспекциян жен білдеріндіріх, шак вғытра рулімне үзірле ларыны тесліх уйрымақ нумайланайды. Шагы вара ингек патне илзі шидерме бұлдарайды. Рулімне үзірле ларагазен шуджи шаплыбех пызы пулныран пашал шылдер инспекторызем тодыжа харейце миртереші. Иртне канмалы күнзенжегіна шакнашкал бодардығыр водителя дыцы жарна. Пурвара күжалғы вунбір уюхыра республикара үзір водительзен айбебе шыр вунжиже авария болны візенже ширімдығыр шин пурнже тадылынтада шыр алы тоқырын суранланды. Автотранспорда үзірле дыцы бұраганзен явабеде пызык водыр пин тенгіліх штравлама е шыр жылдан бұштаза игі жылдаран водитель правине турцелме бұлдарашы. Икіміш құл тергіне пызаганзен телешпе уголовлы еш бұжарашы. Шанымай пашал шылдер инспекциянже ішлегензем, шагынбек водителі Курзан шыр икен номер 5 ғаралаза пілдермейдашы. Шагы ингеге вғытра сирзе яма майбаря. Каштах кана сыпны эрексарада водитель жене пызык видем гюреть. Херенке чин маньберех ускалать, ежунзине кирлинжень варахрахтавать. Шамба пурзарада чензе галатпыр. Сыпны водитель земжинжень, пір тахтамазарах шерикке номер 5 ғаралаза білдерір. Умра чене жол, тада умба жиғыны уягунезем. Хавартаванзине, тада білішсіне рулю уры марбушпа ларма ирекан барыр.